Жалпы кыргыз элим Кудай буйрусам да атадан ушундай сонун кереметтүү шаркыратмасынан клипти тартатабыз азыр. Клипти Эрнест Сыдыков тартатат. Менин кетчи деген ырыма Кудай буйруса сиздерге тартуулайбыз. Тартуулагандан кийин жакшы комментарийлерди күтөбүз. Себеби аябай кыйынчылыктар болуп атат бул клипте. Boldu ketdi ke. Sana tiymedi? Ne oldu? Çizerek Jamal. Uşunduk kıynalıp tartabız ananı siler sınaysınlar. Ah, tuzlu su ken, tuzlu ayağım. Bilmiyorum, butum ağır bol kaldı, karaç. Kettik mi doske? Gitti ya, bol kaldı ya. Ana, Sizin şeyler de arayayım mı? Yok, bir dur da nabarat dolu ayak sakın. Prepafter'da